check. Third match. Let me show you the third match. PHUNGTHAR versus PHALEE nang Romi kita klei PHUNGTHAR versus PHALEE. Atung wak tang dak lei na black jersey sang dak lei na PHUNGTHAR ne kala aching wak white jersey sang dak lei na PHALEE ne. Itu mui third match atam mazang la hopok kau na ari hopok pai mai khai da photographer na photocap mi dak lei nei honna ko lung le hopok kau re yarui ngerai kesan sai sei center line ni PHUNGTHAR na how pok vai center line li just number 9 PHUNGTHAR Mr. Lanmi ki cha hong nau nang ning de lei how pok ai just number 9 back ball to just number 5 PHUNGTHAR wi right defender na simphung lei kap ta mi khai ball ji Mr. Miyakhui na PHALEE keeper na yon kui laga ball ki chance ke thakshang fai ngan li shitle ke thakshang mi khai ball ji PHUNGTHAR wi side back ball hing rau chatle jersey number 13 PHALEE na head in flick sami laga just number 9 pangla kai na ball ji from dai kha out chok thui li shitai da goal kick ki PHUNGTHAR na kui fai ngan li shitle PHUNGTHAR wi just number Mr. na kui fai ngan li shitle Mr. Shomyo na ke thakshang mi khai ball ji center line ni number head PHUNGTHAR PHALEE wi number the head salaka number 11 ni mil shite 11 na kapta mi ball ji Mr. nga bang rock laga center line li sak zik le ji wang PHALEE wi metic ke thak wi long le fail li report sami lo PHALEE team wi metic ke thak wi long le fail li report sami lo Mr. Ngayopam na thakshang bi ball ji Mr. number PHUNGTHAR kick Mr. number PHALEE head aina kapdam li shide ka PHUNGTHAR with 2 and 727 na clear out sal shide da throw hi PHALEE wi number na throw thakla kai ni mil shide PHALEE wi 1010 back ball to just number mil shide ka thak chang mi phai sai ka PHUNGTHAR wi number na block sal shide la aru PHUNGTHAR PHALEE ngabai rock lei PHUNGTHAR na khupung shide la 12 li mil shide 12 na simphung da play ball ji back ball to just number 4 number out chok to li shide da ball ji na khapang na za daw da out chok to li shide da ball kick chance just number 4 PHUNGTHAR wi shonyo ar shimrei na khui fai ran li shide lei Mr. 12 li short pass mi shot li shit laga just number left defender just number 12 na simbung le 12 pass to just number 5 Mr. Hong Reung na thakshang mi khai ball ji number 9 PHUNGTHAR wi 9 na head in flick sa mi khai sai ka mutsaram da number PHALEE na clearance mi star ari number head PHALEE number ngapai rock number PHUNGTHAR wi 1-1-11 back ball to just number 1-12 mathalak kai pass ka namda mi shite ka PHALEE wi just number na clear out sal shite da throw hi PHUNGTHAR na samhang li shite
Phali na singbung lay Phali wi back number na kapay wala ni thakyang mi polji send the line ni Phali wi number na control sa ko lika pass miss pass side Mr. Sayo washum na singbung lay L-Phungthar team captain back ball just number 12 ni lika Takshang Milishtere, number L-Phungthar, number Phali na out clear Salishita. Throw he, just number 1 to 12. 1 to 12. L-Phungthar wi, Mr. Thot Sam Yoke Chahong now the throw Hui Milishite, Phali wi number L-Phungthar wi number Bailaga, Mr. Hong Reung just number 1 for 14, Mr. Soyo Mayakui, Limidal number 11. L-Phungthar na kaptami faisai ka Phali wi number na kaptami kai polji ni khipa khamalei salak thukida lei shiri leina L-Phungthar wi Mr. Yopam goalkeeper na yon kuliga kathakchang mi lishitai send the line for chak tak kathakchang mi liga number bang rock tale number L-Phungthar just control number pass to just number 11 ngapang rock that ball just number 4 lishitai 7 head pass solution laga bat talakai chubolaka just number 1-0 le kaptam lishitai 10 number talakai crossing lishitai ka Phali wi defender Mr. Yang Mijing na head na out clear salishita throw in he Sayo Washum L-Phungthar with team captain just number 10 na Kui Milishita number throw number L-Phungthar na receive sa kuila ka L-Phungthar with number carry kat sa shok kui faisa ka tatia na kayon jiwang itu mo mission makuyang may namat talaga niya ang sang midlayaw kita hitata tatia na kayon jila itu mo center referee na tatia ay daglay ni magtalaga niya ang sang midaglay ni free kick kaka L-Phungthar na sambang lushida L-Phungthar na Phali wi goal playing lem changli free kick kaka indirect kick kaka kathakang ran lushidle Mr. L-Phungthar na send the line ni control sa laga pass to Mr. Mayakui just number 10 pass mi shok faisai ka Phali wi just number 8 na singbung le Mr. Lanso NG pass to just number 10 to back ball 14 vitali shide 14 pass right winger li mi shok le shide ka Mr. Mayakui team captain just number 10 na receive sa kui laga kapta mi kai ball ji kathakta mi kai ball ji Phali wi defender na clearance mi shide laga send the line li just number Gopang Rockley L-Phungthar back ball salvation laga L-Phungthar wi number na kathakta mi shide number 9 L-Phungthar receive sa kui laga pass sa faisai ka Phali wi number 9 intercept sa kui laga khiyon khalei jowang Phali na L-Phungthar wi side wang free kick ka kathakang ran wi shide le Phali wi just number 1 for 14 Mr. Phungjon K na kathakchang mi thai ball number hetai na pass mi shok le shide number khiyon khalei jowang free kick ka L-Phungthar na kui fang ran le shide le itum Sangmyang Sports Association hi jingum hang phanga ga jang khai ne jingdun na wing ka shung mai da beyond say players la khagadom ping la itum negative vibes sai na meaning la positive vibes sai na ko hosang laga mat thala ka na ko tom rock sai gi jingdun long phang dong li hang khai ne Mr. number out clear salu shi dai da Phali wi number na out clear salu shi dai da throw hi just number 1 to 12 L-Phungthar wi just number 12 na quick fang ran lu shidle throw him talaga na unglu shide goal pang lem jang unglu shide ka number Yang Mijing Phali wi Yang Mijing na singbung late defender
yang meeting na kapshang mi kai polji number L phungtar na ngapai khu li shit L phungtar 1 1 11 11 10 20 ngapai rok le Phali win number 9 the sabta ko le Phali win number 8 na ka thakshang mi list Mr. Hovel het sa pai sai ka mutsaram 13 Phali win just number 1 3 13 Ungshungam na matala kai dem sa kai sai ka polji na speed ka le yaw gida keeper Mr. Nuyobom L phungtar Nuyobom na yon khu le ka thakshang mi list number pass 1 1 11 receive sa khu list L phungtar pass mi ka miss pass sai da Phali win 20 na matala kai pasar kaptam liste ka keeper Mr. Niyopam na yon khui laga L phungthar wi keeper Mr. Niyopam na yon khui laga kathakshang fang rang listle kathakshang mi liste number 1 1 11 phali na receive sa khui laga pass mi khai sai kam miss pass sai da aru send the line li da ngabai rokle phali wi number pass Phali win number 5 na sibung le kaptam mi khai polji number Phali 9 head salaga pass sa phai sai ka clash laga na out chok thili stai da L phungthar with 2 and 7 27 the trolley thakla ga ni khu mi liste 20 li throw mi laga 20 na mathala khai pass kapu mi liste ka number center line ling bang rock le number L phungthar with number thala khai pass ka just number 10 Mr. Mayakui team captain limit ali side ka mathala khai call le dem sai ka defender Phali with defender na solid sana hogida block out sali shit laga corner kick first corner kick L phungthar with just number 1 0 10 Mr. Mayakui team captain L phungthar na quick rang run shitale yang ga chak khui laga Mr. Mayakui na ga thagum ni khai ball ji call phai lem chang li nge kha Phali wi defender na head na clearance mi li number 7 mathala khai shot khui kha au je off target chau gi da goal kick chance Phali na quick rang run shitale Phali win defender yang meeting na goal kick ka thakshang mi list laga Phali win number na receive sa ko list Phali win number na singbung le kap shot mi phai sai ka L phungthar na receive sa ko list laga ka thakta mi khai ball ji L phungthar win number pass miss pass sai da Phali win 2 0 20 na kap ta mi list number team captain Phali win team captain 1 3 13 pass sai ka miss pass sai da just number 12 na receive sa ko laga L phungthar win 12 na kap ta mi list Number 8 Phali na singbung le Phali with just number 8 ka cha khoi laga ka pai wa laga mathala khai pasa kap shong mi ka L phungthar na receive sa khoi laga L phungthar win number na yang meeting na singbung le just number 1 8 18 pass ka sali miss pass side Hili ka stay ak sad le Hili ka stay ak sad le kari ka singding le itu mui men solwi mangali kari number WP 74A T 1531 Ladlishida WP 74A T 1531 Katha kui lungli sai cham yaw si ke ning shilagra Katha kui lungli sai cham yaw si ke ning shilagra Aru Phali win number the singbung list le Phali win number pass left winger na singbung le matana khai cross ko list ka clash lagaina out chok tu list da goal kick chance just number 4 L phungthar na quick flying run list le Mr. Shonyo R Shimei na quick flying run list le Kathakshang mi khai ball ji center line li number head Phali number head L phungthar team captain Phali with team captain singbung le pass to just number 8 na singbung da khai ball ji back ball just number 20 li liste Mr. Yang Mijing na matala khai pass ka just number 1 11 Phali li mital liste ka number out chok liste da ball ji na khapang naw gi out chok liste da
thakshang milish tare center line just number ngapai rock laga phali el phungthar ngapai rock play phali win number yang miching the clearance milish tare number head el phungthar 1111 receive sa point laga ka control sali miss control sai the phali win number 8 na back ball milish tare phali win number pass number 8 in shot milish tare number 8 back ball Mr. number phali milish laga phali win number the thakshang kami ball ji el phungthar na receive sa milish tare number itum isi bali la isi el phungthar la mathamai da domi se itum jingdun nawi ga shongji hili thai gi itum hi live telecast sa dak leine jaina khagdom la khangreu bing la mathamai da spirit le mai da kadom se ngreu se ji hi kadom se ngreu se ji unit khanini wi members kala audience bing le hang khai ne are free kick Mr. Yang Miching Phali with defender na quick bang run lishi tale Mr. number 18 na thakshang ni khai ball number ngapai rock tale number 1111 pass miss pass side Mr. Hongrung na quick ball shi dai hili sak zi khlei ji wang hun na khang sam da khlei nei hun na khoi lung li match resume zaw ne Phali wi na tik ta lung li field report samilo ningrin leilaga satsu gni maning lak mane ishi jingdun naubing ning hak thaise ningrin leilaga sam ning lak mane kha football hi satsu pai lak ka hai game sa khang sa sau kita juwangai na sa ku ne da pning laga ning hak la kai na manuri mai nang rang se ji players bin la hang ngai ne kala technical area li pom da claving ji coach maning akha line nai na dam jangai se itu mui center referee we na are mali yellow card check hu bai shine kathata mili shidai number 10 he dai na flick sai ka keeper wi shong ta the da keeper le yon thui la phali wi keeper na thakshang vai ran li shidai thakshang mili shidai pang la chui la ta la kai na thakshang mili shidai el phungthar wi sai ka ko hi just number 1111 mathala kai shot pi vai sai ka block sali shidai da el phungthar wi number 10 li mili shidai el phungthar wi 10 Mr. Maya khoi team captain na singbung dale number pass 7 just number 5 li shot li shidai ka just number 18 Mr. Yang Mijing Aaron clear out sali shidai da throw hi el phungthar na quick bang ran li shidai el phungthar wi throw just number 12 we throw Malaysia back ball to just number 4 yang ke jak khule kapta Malaysia number 10 in a clear Malaysia ka phali win number the singbung dale aro ball hit phali win number the mathala in kapta Malaysia ka just number 1 to 12 el phungthar na clearance Malaysia ka Mr. 18 yang mijin na head out sali shidai da throw hi el phungthar na samang li shitale throw hi queen li shidai ne number 10 na kick sound laga minus pass sound laga phali win number head el phungthar win number kick ta hi da da bai ngok lek center line just number 927 hu da el phungthar wi side back ball hi from the tale number 2727 out clear out kathak shok vai sai ka number Palina block out sali shidai da goal kick chance el phungthar with just number 4 Mr. Shonyo Shimei na quick vai ran shidale kathak shang mili shidla ka center line bang rock le el phungthar with number thala ka through bola ka kapta mili shide ka keeper phali wi keeper na yon khui laga kathak shang khai ran li shitle Mr. Ngaran bai NT mathak jang kha de phali wi keeper number phali na simbung da play ball ji number kapta mili shide ka offside inch akha lang dai sao kita offside da khong mili shida free kick el phungthar na khui vai ran li shitle el phungthar wi
L Phungthar number Mr. Na yang ga chak kui laga ga thak tam ki khai ball ji number mia kui na receive sak phai sai musa kui ram da number na receive sak li da thak jang li da ka phali win number defender na clearance li da phali win back ball to just number 14 khayon khalei ju wang free kick ka phali na sambang li da le Mr. Yang Mijing, Phali with just number 18 defender na. Kata Chang Milish direct. Number receive sakui laga miscontrol saida arui lang bang rock tale. Number 2020 Phali na center line way na. All of them say ka. Our clash lagay na out chok trader. Goal kick chance. L Phungthar na quick line ram lish tale. Kacang milaga arula ball hi L Phungthar side back rel laga L Phungthar keeper Mr. Ngiyopam na yon kui laga Johashong milish dere Troy na Johashong milish laga back ball to just number 1-0-12 milish laga Jof na line kapta mi phai sai ka out chok to the Troy just number 2020 Mr. Ngjonring Aran na kui fang lalish le Troy milish dere number L Phungthar number K Phali win number 1-1 receive sakui laga 4-11 bang rock tale 4-11 bang rock laga just number 4 na kupung lishi daya L Phungthar win 9 li lishi laga number 7 na kupung lishi daya L Phungthar win 7 20 li kapshok lishi daya 20 li kapshok lishi daya ka kapang naw kita out chok lishi daya throwing ni Phali na thaklaga ni kui lishi daya Phali win number 1-4-14 line kaptam lishi daya ka mi Malaysia tu kita number 27 na receive sakui laga 27 na singbung le 27 pass 5 na line singta phung vai sai kha clash lagan line cross out da out chok ni shi da Phali win number na throw hi kui vang ran li shit le Phali win number na 9 li throw hi mi li shit laga 9 na left wing na singta mandale ka sa kui vai sai back ball sa li shit ma tala khai crossing ngai kha Mr. Hongrung na L Phungthar Mr. Hongrung na clearance mi li shit laga aro Phali win side back Mr. Yang Mijing na singbung le Phali win defender number 20 head number the bang rock laga tal li shidai de Phali win side back singdam man laga out chok li shidai da offside tal li shidai da free kick Phali na kui bang ran li shidai Mr. Just number 18 Yang Mijing Mr. Yang Mijing na yang zak kui laga kita sang li shidai number na headai na flick sak vai sai ka mutsaram da number 11 wi pang ka le 11 na mathala khai shot kui ka keeper ka sai na ugi da uji keeper na pai la kai ne yon kui laga ka thak sang li shidai de sanda line li Phali win number control number head number keeper L Phungthar keeper bang ugal li shida yon kui laga thak sang phang rang li shida le thak sang mi khai ball je ma thala khai arai na L Phungthar win number the flick sata mi ka mi mlai salak tu bida keeper Phali win keeper yon kui laga Mr. Ngrang pai entry na yon kui laga thak sang li shida de center line kan chang de bida da L Phungthar win side back na rel chat le Phali win number 1-11 sing chok kui phai sai number hidada number 10 Mr. Miyakhui team captain pass to just number 7 na singbung dale khayon khale ju wang na wi ji yon ne da hidada Phali L Phungthar na free kick ka thak phang ran li shi dale L Phungthar with just number 1-4-14 Mr. Hongrung na yang ga chak kui la ka thak jang mi li shi dai call phang lam chang ni number Phali head receive sa kui li shi number kick sa li shi de ka Phali number defender na mathala ka bola ka kap shot mi li shi dai number 1-0-10 keeper hidada kick le sang rock ka keeper ngiyobam na clear sa mi li shi da out chok li shi dai da throw hi Phali ne samang li shi da le throw hi Phali na samang li shi da le
Sakazuk Lejuang, Sakazuk Lejuang, Hunaka, Sam the Clinic, Hunaka will match here some Zalione. Yari, Itumui, football ground in the court number 1, court number 1, 2, 3, healing, Reosar the Clinic, Yari, Akamang Limiangaila, Katum Lee, Amikani Jane, Katum Lee and Sang Milo, the Yari League Boxane. Free kick, El Puntar na samang Lishitale, El Puntar we, just number Hongreung, Mr. Hongreung na quick rank run Lishitale, number 1414, Mr. Hongreung na Katakawai, Kapay Malaga, Matalaga in the room, Katang mi rank run Lishitale, Katakami Kai ball to Mr. Mayakuina receives Sakulaga, Mr. Mayakuina Singapore, right wing in Singapore, number PHALEE defender. PHALEE defender intercept Sakula clearance Minister, El Punta with 496 Sakuliste, 4 past 7 Militia, 7 Simple Lepoje, Matalakai crossing Samiaka, PHALEE defender clearance Militia, PHALEE Simple PHALEE number Simple Militia, El Punta receives Sakulega, El Punta with 9 Mikalisha, 9 Katsasho, 9 number Hita buying rock number 29, 7 buying rock Mr. Kibber. PHALEE keeper. Yon Kuilaga, Hiroshang Milishitare, short passes number 8 Milishitlaga, number 8 Nesimbundale, PHALEE number 8, Mr. Lanso Yanchi, Captain Milishtika, El Punta number 5, receives Sakuliga, pass, 27 Milishit, 27 number Talaka Chukola, Captain Milishitare, Mr. Miyakui is just number 1010. El Punta with team captain number Matalakai shot create off target Saudi, goal kick Jansi, PHALEE quick run Shitley. Are we third match? First half in the wrong home the clinic, who will only score line 0-0 in the round the clinic. PHALEE 0, El Punta 0 in the round the clinic. Center line Yaro, PHALEE win number 1-1-11, color number 7, El Punta right rock number pass, Miss Pasal Shida 1-1-11, El Punta number Talakaya Raina, pass cup shot me 5 Saika, Kapang now the PHALEE keeper, the young Kuilaga, Katakshang Mikai Bolji, center line Ganchung de Shangaka, number El Punta we, just number 5. And a clear outside, Mr. Sayo Vashuna, clear outside the Troy. Number 5, PHALEE in the line from Italish there. Number 13, 5, Panglavina, Polji from Zatle. Number out of Vishida. Kayon Kalei Juwang. Free kick after someone is late. PHALEE ni shot sang lay. PHALEE 10 out, 17. Yara Pang Payne, so the Tom is just number 7 lay. PHALEE just number 7, Mr. Zanmu Aren. But
Kamahayang Sarno, just number 7 nagzangay na paliwang ba, number head ay na Mr. Team Captain El Phungthar na flick ay ka paliwi defender na El Phungthar side back thakshang liste paliwi number na singhu liste le aru pass to just number 8 kapay wala ka left winger bali just number 111 likap tami ka kapang naw kita out chok to liste da out chok to liste da goal kick jansi El Phungthar na samang liste le Hidada, tim kanini ligning gishi. Ketung kapong shop tali. Pali bashi mi 287 changyang sang daglay ne. Ramway na bishang ne. Fans pingi 287 sang dali. Kala El Phungthar way na 186 sang dali. Ye fancy hiya rang rum dali kaba. Likrong ni hiya rang rum dali kaba. Itum kangrao na bing. Kisada mangrao ay sito. Matamay dang rao no. Pali El Phungthar. Ari adamui luli kangrao kangan saugida. Additional time 1 minute. Extra time 1 minute sang mitle. Tim kanini na. Minute agay ni. Score sa hui bay hot nalo. Ari El Phungthar side back ball hit tagle. Number ngapayang rock laga. Out chok tiye na. Goal kick jansi. El Phungthar just number 4. Mr. Shonyo R. Shimei. Center back, El Phungthar center back na. Goal kick jansi kapayang rally shitale. Kathak shang kabi ball di center line li number head salaga. Apangay na. Katiya naw kadam ni say the claim say ka. Katiya naw jila fall ni dahil da free kick ka. El Phungthar na sambung shitale. El Phungthar Mr. Hongre Wong na just number 1 414 yang ga jak kui laga all phai lep jang li ka thak jang li ka number phalipai rok laga adamu lung le khang rau khang han chau ki da phali versus El Phungthar rau laga first half ni chang sangai re first half we lung le score line li El Phungthar 0 phali 0 da 0-0 in a group sangai re second half hunna ko lung le hopok li shitau re kasik kasa khang laga yari bina yang mi kian chang mi dakle hi thei laga ning chi ki chang khat ko bi official song we na phong shok ngai ne yari bing ni arila la li shita second half ila itu ground hi shooting ngai na pam laga match lum law lak inang chang sang khwai sa sei gi ji yari kala units pingli kapok sa nei ni shla bere
Yari Bingli, Ari of Adam Hili, Gashtek, Gachat, Sadley, Aching Ya talent display with Bang program, Sanghai Saneka, Hibak Gasak, Kapan, like Hai Chu Wang in a program, Jim Singamura, China G, Arila Ladli Shida, Hanglu Shidale, Yari Hili Razan the Claim to Sagorna, Ning Sang Lak in an Akrimilo, Aramang Ya program talent display Wang Lake Sahi. Kasak kapan leg high kangaro aka leg high chu wang ina cancel saira ni shilagaya Arila team managers Bingli Presidential next match football in Ringwe versus Daling Rera China Ringwe ina Talui team manager Bingli Kastay Sadley Chia Ari next match Vivang Latumna Kangran Sai Laga Crown Hilly ready ina Karang Raimay Salu Gaji State next match Vivang Ringwe versus Daling Rera China Danishina Kaba upon his Shadalaka Crown Hilly ready in a crown Raimi Salut Nishilagra. Ari Talui team manager li hada gang Kachtai Sadley Chia next match Talui versus Springwing Reuki Jiaogida players lisi Ari Bang Reu program ka natumna Kabao Akon Ji Sadley aka hili announcing put hili Kirami Kawai Ji Kabo Sadley
Day 3 with third match. PHUNGTHAR versus PHALEE. First half li. Ngrew phulung laga. Score line ni 0-0 ina. First half kupchang phulung laga. Second half hapoki da fiola long li chang hai hapoki da khangran salak hai ni. Players ping li hira da pongai. First match li, first half li. No winning ngai khamatha. Kala no discipline. Kalai china ngrew mi khai chita ka mai na ri second match ri la no wi ningai khamatha kala malung khawat ning ma ka pha ning chu ma khamatha ji ba khno pe hai la ka ningai khamatha kala discipline khamatha china ngrew ji themi lo ko chi ya ri pin kala audience ping we request ni ka chi players ping le premai chi de pongai de kala first half li 0-0 ina score line 0-0 ina kupsang hogada 0 na nga kaw hairi kala audience ping na nga kaw hairi 0 ji ka sang na pam hairi sei number milak holo sei hairi kala jilelang mai da 0 la akrok theng hairi number 1 mang la 2 mang la milak holo sei da 0 na la sachang da wa pam dali jubang ina team khani we players ping nani sina Kawao kuni shadali ka zero li ka lumasan mi da number mi milak holo gaji la players ping ni pongai dali ariwa kangra wak song ngrewa kawai sa sei PHUNGTHAR with jersey number 17 side back ma thalai na thak sang mi ka thak sang ball ji PHALEE we goal area li danger salak area le sang la ka ba khamya le ga chui bang Mr. Jersey number 14, defender jersey number 14. Nama tharan ka sami katha ka sang boji number 9. Jengena clearance mi satang deng apang roke. PHUNGTHAR with jersey number 20 na pungda ka bai sai ka. PHALEE number na rang apai phung. Ayara sokle da throw in hi PHUNGTHAR with jersey number 17. Jersey number 17 nama tharan ka sang mi let du shit da ayara sokle shit da throw in hi Call kick, PHALEE with jersey number no quick by Kungran Sairi, PHALEE with jersey number 14, Mr. Tungchuan. Mi young man who come out and get some Katak sang from me, send the Lalong Sing, number na control side, miscontrol side, number na Takuli, number 27 cross on, number 11, number cross sang body, goalkeeper, call him up, in a call him up, the Muyon Gapama. PHALEE with goalkeeper na mayon bam sa hauda anama thalai na kathak sang mi aida that the shit the PHUNGTHAR with Mr. Hong Rai Wong defenders na thalai na clearance mi lushide that the shit the sandala long paing rock dali number in a number no paing rock ka Mr. Refina makhamya le bi ere Mr. Refina maning mane chibi here Mr. Refina maning mane no ya phek ka khan no ya phek kar ka sang araji ba ni hong mai ti hida da chat ba ka isi jingdun ni hong si mai ti football we mostly isi jingdun ni hong si mai ti da makhamya san ni ka matalai na Mr. Yang mi ching na yang phek sa thung da matalai thai ta mi ka thak tai ka paing rock PHUNGTHAR with help from certain thing of buying Mr. Refina Makamya Lele. Mr. Refina Makamya Milishi Pungaga, that they shit the free kick. Free kick, John's quick of Akam Salieri. PHALEE with jersey number Gaspano Quinigale. PHALEE with jersey number now. Free kick with one Kangran Saturday. Hidada Kangran Samanda, Nanamino, players be Hidada Kangran Samanda, Nanamino. Hidada Kangran Samanda, Nanamino, score line 0 sang na from either 0 na number mi hollow the Nakao Pumpi, Walk upon me, Sang Haire, 0 Akro Kau Haire, 0 Akro Kau Haire, Sapayaka, players being the shot leg, number Mimi Hollow say, 0 Lika number Mimi Lak Hollow say, 1 Mangla, 2 Mangla Mimi Hollow say, 0 with request, audience being request. Young say, just number 13. PHALEE number 13 about Matalaga, call it him say, Makai Shokere, PHALEE was just number 13. I recall it him was hardly so I had you one. Masan courage you one, Ning Diok High, Ning Sweetak, Masalakalo, Cuban Kulachaka, call Tiger Cricket in here. Minute we are only, second we are only Tiger Bine. I will at them like girl free eggs, Hangai Lakawi, Cuban Kulachaka, I will miss Sak High. I will Masan courage you one.
นั่นนี่เดี๋ยวให้สบายชิเล่ก็ช่วยวังพาลีวี number 13นะฮังสพุงไงล่ะเขาวี number นะทะลักเนี่ย cross ตายค่ะอิชิพุงเธออิชิพาลีมันเลยค่ะอิชิพุงเธอมังมาตาไปมันนี่ชีวะ offside นี่ชีวะมันมีมันนี่เด้อมันขยาวสันนี่ชิดลงแล้วก็ free kick พาลีวี jersey number มาทะเลนี่ก็ทั้งนี้ก็ทั้งบอลจีพุงเธอใช้บอลสองตั้งไงอยู่ไปรอกทะเลสัจจังตั้งไปรอกไงพุงเธอ number นะคุยชิดมาทะลักนะก็ทั้งนี้ jersey number team captain นะเสียงมึงเลยพาลีวี number นะวางกับไปพุงแล้วก็14นี่มีชิด14นะ number 9นี่มีline 막 설정돼 헤딩 상로 그러니까 헤딩도 헤딩 상로 그러니까 풍상 볼지 풍타위 넘버나 파살 달시데 number 6나 다산 방글리시가 풍상 가바이사이가 Mr. jersey number 노이지 문닝문이 차오이 풍타위 jersey number 노이지 문닝문이 차오이 Mr. 템페 노이지 문닝문이 차오이 노이지 무야오이 노이지 무사바이문이 히다다 응리오워가 이시 징둔 풋볼 위로스리 무야오리 히바 무사바이머레이드 Mr. 프리나 무사바이머레이드 영미징나 프리킥 영미징나 프리킥 왔다란 다정미 자이그성 볼지 골 에리알리 골 ngaliamjangni tenjol salakhayo 골 에리알리 상장라피 가 넘버나 clear sa ka sa laga ayar so trade corner kick second half you corner kick career corner kick pali basmi jersey number na quick back on round side corner kick we want mi yang mandale position yang matala ni thai matala ni thai matala ka sambiere pali with jersey number matala khaya gola ka sambiere pali with jersey number ring phai Girona kalau dance pinga akrom kaula ina number milo de prokba pali bashina about kwanchani de Giro we akro ka gauze thailaga ne chon hok ge ni de gola ka sangmila khare jina palina one punter Giro de no de ni lalu shida hok bere hok bere ka thak sang bolji goalkeeper ne yan kulishide Ari goal ka thai chang ji e jersey number ma thero thurei ka che tha sai le iwi ka phaning ni a hi angathor breakfast ka khui hi angathor sa ka mang hi SSA wi hotel le wa mang ka le de ki hiwang khala che ka aya aji angathong rau khai ka la aya ngaro khai chi goal ka thai mi khani ina ngathor thak SSA wi hotel li sampang thung la ka ani khani goal sang ta thi Jina SSA wi hotel li breakfast wa ga bi tao su le Jina ari kol ka ba jila SSA hotel li tao from breakfast wa bi la le re ga ji ba shit sang ni ji wang ka ji ka jeli sam ga phin ji glam hai le ji ma chu ji wang pali number sing jang ga ba pali number na ko le tiang sa ba ka tat khui phung ga ka tat khui phung ga ka ba sai ka Mr. Fina ma kham ya le shi dai da ma kham ya le shi dai da Mr. Fina kong mi li heri no wi jing mi no ya phe ba ka sang ara ji nen ma ba yong sang ara ji ara ma ta na ma no wi ba yong sang ara ji ka le nen wa ka sang ara ji ara ma ta na ma ne he da da ngre wa ka ishi jing dun ba football we rules le ba mo ya wi ishi jing dun na football we rules kam ma shum de ngro si de Mr. Fina kong mi from ga 비상 하이다 그러니 야르빈 키 그만 타머래 풋볼 더 파쇼크미야 바지나 히다다 공리정 발락 그러 히다다 서치 발락에는 파쇼크미 할 사이 주의왕 이네네 빙방락 하여 야론노 빙망에 키 그만 타머래 혼나 거야 롱네 나 거르티데 컹려 사지 너라이 사다리 좀 살이 하기 그치네 키 그만 타머래 그치 야르빈 항알락 하위 휴위왕 클러지어카 휴왕 클러지어카 공리정 비정 가 할 주의왕 야르빈의 지하에서 바 신의 그 주의왕 야르빈이 항알락 하위 공리정 비정 가 할 주의왕 이tum 그만지 그만서 뭐 살락 끝에
Ting pang la kai ya ron nau ping mangi kala football da pa shok mi ba na rules ka siam li hida da sa chu pai la kong li jang pai la ka na pa shok me sa ka chu bang ne gi ji ya ri ping ni hang ngai hawi chi bang ka la ja ka pi jang kai kong li jang hai chu bang na chi hai sha pai shi ne gi chu bang o dance ping ni ya ri ping ni po ka ngai ni a phok ki ja ri phok ki ja ri ina ma hang mala kunna ko ya lu ri chum sa wi de ina ma hang mala Jersey number la goal at yam sacrifice sai jersey number satangdang hom dai Mr. Thiam Mongjan Arizima Phaleee jersey number Mr. Thiam Mongjan goal at yam sacrifice satangda yong da lak ka goalkeeper goal wi mapu le sa hauda are atam wi mapu mayon ga pa ma goalkeeper le sa hauda yon thin song la ka thak sang shi dei ka thak ka sang ball ji number na thai da shi dei PHUNGTHAR wi side box song Mr. Hong Rei Wong Mr. Hong Rei Wong defenders ma talan ta jam thai ka sang ball ji jersey number la sing jersey number 20 ma talan cross sa ma pai ro hong ma tra sat chang da jersey number hong ro ma pai ro ka Mr. Referee maning mane na we apang se kala na we apai si mong ma ta na mane chiba ngui hai re hida ta ngre wa shu ma ka isi jing tun chiba football we rules li ngui hao re hiba ma sa pai ma re da ma kham yaw san ye phung na ga free kick jersey number na ma talent hai sang mi tiger sang ball to sandal alung sang sang number na acting in the clearance mi shi de tiger sang ball jersey number 5 Phaleee jersey number 5 pe bang ra sang ni to ayar ma kham ya le li hai da jersey number na free kick pe bang khang na sai re jersey number 27 Mr. Yurevo ma talent hai sang mi tiger sang ball than ta le shik da PHUNGTHAR number 5 na level ni ma talent hai ong level ni thalak ni thai ka ba ball ji sek chang dang ma mu ro ke ma hom ba ye ka ma kham ya le li hai da Mr. Referee na ma kham ya le li hai da free kick chance mi ka bai khang ran sa le hai re free kick chance kui ka bai khang ran sa le de le PHUNGTHAR jersey number na ka ji ba na kui sa ni le jersey number Mayakui team captain PHUNGTHAR team captain substitution PHUNGTHAR substitution lately substitution PHUNGTHAR jersey number 12 of 22 in PHUNGTHAR jersey number 22 naga sangwe bang ise PHUNGTHAR kam highway sarana ga chi number jersey number da matala khaya Mr. Mayakui na free kick matala khaya free kick thai oh my god glash agena ka tio ga makai shok thai da call kick jersey number Mr. Young Missing how the ana ka tong yang na ka thai how the Young Missing ga decide ana tong ma thai da ke ana yang mi how the yang mi sak na ka matala in thai sang mi chai ga sang ball chi PHUNGTHAR sai ba song ngare odai sa chang hom da shi da jersey number 9 Phaleee jersey number 9 sing mung dai number 9 na 4 sa chang da nga pai ngro aya so ke da corner kick second half with corner kick Phaleee jersey number 8 na quick Mike ran sai ri Phaleee jersey number 8 Mr. Lanso corner kick wi wa yang mandale position yang mandale matala na danger salak haya area le danger salak haya lo ni thak ong la ke kan number na ting na ko le tem sa ka bai sai ka aya sok chwe da makai sok chwe da throw in sa from ya habong shi de PHUNGTHAR number 5 na side left wing ni ka chung ni number na control sa thwe da aya sok chwe da throw in ni Phaleee number na 5 na sai re PHUNGTHAR players speed is PHUNGTHAR players speed score line di 0 in a pump hai da is PHUNGTHAR score line 0 din la na gao de lei ko na gao de lei
Q1 클래지어크 number mi holu ichot hairi zero isang na bom hairi sabayek one mang na two mang na milak holu se ishi phungthar I akro theng hairi number liwa bot na na wa bom da hairi ishi phungthar sabayek number mi holu bikila zero wi kala opian ko isni Talui number na tok sam shire Mr. Hong Rei Wong na fierce control sa ko na ka dak by sai ka number na makning side Mr. Pin makam ya milishi na ka free kick chance ko ka by khang ran sai re Mr. Hong Rei Wong Mr. Hong Rei Wong na free kick wang khang ran sa mandale position yang mandale yang kui yang the zakui from the Matalan Tiger Song Boji, Pali with the Panthers, just number clear as out of the Matalan number goalkeeper na say makamia lady away Mr. Referee no ya bangsi ngai home mighty no ya bangsi ngai home mighty ida de ngai ba shuma ka isi jing tunga football we closely we shon hawi jiba masa pai mare de ya jan ni chi tunga ka ko ko shi de ka thang sang ni shi de ka pai ro le Pali we just number Mr. Tiamong Chan cross saung ka bai ma thala ka crossing saung mai ka makamia le de Mr. Referee na makamia we send ni shi tunga free kick Pali with jersey number 8 Mr. Alonso free kick with Van Kangran Sairi Pali with jersey number 13 Mr. Ungshungam Maina Mr. Alonso Ningale Kasibana Ningale Mr. Ungshungam Mi Young Mandale position Young Mandale our team lagena number Mr. Alonso short pass sai PHUNGTHAR with defenders na here what thak mai na khai da ayar chok me da clear sa phung na ayar le ka chok me da hiba ma sa pai mare hiba hi ungsang ka shi ka danger sauri da Mr. Defenders na clear sa phung na ka ayar so da hapo shi de la li shi da nga pai rok dai nga pai sa jang da nga pai rok ni ka jersey number 7 na bo ji hai mi phung na ka free kick with Van Kangran sa dai PHUNGTHAR with jersey number na talang ka sang mi Pali with set also number na getting in a player Mr. Alonso na getting in a talang clearance me PHUNGTHAR with set also mi jersey number defenders na goalkeeper goalkeeper na talang jersey number back pass ala hide lu shit the pass ala hide ka ayar so right hide throw in he jersey number Pali with jersey number 20 Mr. Henry Mathalana sang mi Ferguson ngapai ngro grek number ngapai ngro number na mathala ka Mr. jersey number 13 Mr. Usungam nam mathala ka crossing sound ni ka goalkeeper na ri ma goalkeeper ni yon ka Mr. Referee makamya lady leader makamya we send leadership room la ka mangui pai ma ni rules chấp cha đang leo cái gì này là khoảng này còn cái ball shi đấy jersey number 10 Mr. Maya Queen just control sao cái này ayar sok này đó throwing một thằng này rồi here cái number ta là cái chăm sai cái goalkeeper Pali with goalkeeper đi mà yon này ihilai ina poli kami wanni poli mi mapu ba ini ari ma tak ne yon kibron ka hapok la ka tak sang mi shide mr mayakun ka ko shide mayakun sing mudle mayakun matala cross sang ni cross sang boji number 5 Pali jersey number 1 heading the players mi shide that is it free kick that is it Kiki, Pali number 8, Mr. Osungam na matala na kata besar boji defenders na clear sa sang shide Mr. Miyakun sang sang Miyakun na pasal shide number 4 jersey number 4 na number na set sang
home side goalkeeper goal with Muktu they somehow with the goal with Muktu goal come yon they somehow the goalkeeper yon ke thong but talak panglak three lak and the thing ka thak sang ball ji thanda along to the number they have team pass number 11 ni 11 na pe pass ali shide 11 na 5 minute 5 number Mr. Hongreung ni mudle defender search number Hongreung number na ba ka sang arhas aramata na picture ka nang kita dang reo ba tu ka isi ti football we work ni yaw re ye ba masa pai mari isi ti dun na shu nang ro se da mam ya ma ni ka isi kan yo ba Danger Salak here, goal area with Dr. Mr. Defenders, Mr. Yang what we should have PHUNGTHAR by say number na PHUNGTHAR by say perfect by say crossing sound by say Mr. Maning chile how apai car sang wayong sang na kala apang na apai na mong da da wachang gi ke chini jiba hida da wa shum hai ka isi chung dun nao football we rules ke moi shon how football we rules kan mo shum na ro si da na sai re na mo shum ma kui cha la ke de yang ni de khong ni de free kick PHUNGTHAR jersey number na provide ng ansay Mr. Wong na yung inamayapin nila kasi ba na pisan nila jersey number kanina yung mamandali jersey number kanina Mr. Mayapin na talaga pensay ka wala silaga na goal post ni nasa goalkeeper na sa talaga ayaw sa pwede corner kick Mr. Mayapin na provide ng ansay second half of the corner kick. Matale tawre kathuni kadashi lagana makai shok the PHALEE wang makai shok hai kam hai ni ka PHUNGTHAR bang kala shini ji haure goal kick Mr. Yang missing ke dia ni sao dah, anda yang sekrung laga, mat thalai laga tu semua sini, sandal alung sandal number nak kita ni pasai, number 11, kita tadi number 11, kita pasai kau itu, sandal alung tu pakai boleh, number 8, number 4, Mr. Rufino, mani, pisang dah hai deh, punya kena samsaro, nak suat hai deh, punya kena samsaro. Pisang dah hai deh, itu yang ketiau laga, yang laga, punya kena terus itu. Sama satu, lepas kita itu hari ini kita akan melakukan goal ni PHALEE baik dengan saya ini PHALEE jersey number nak masalah ni proses ni kesan goal je number jersey number mening si how assistant punya ini reflect PHUNGTHAR mening isi pun sama lah ya kan isi PHALEE mana apa yang mana cuma offside ni cuma membiaya mana tidak ada sahaya cuma goal jangson hari cuma masa yang ni macam yang usaha ni sih dekat apa sih number five rocket jersey number 27 Mr. Yuri Horner masalah ni cross apa ya number mayapin pasang mayapin ni yang mana ball tu mana juga ini kebaik saya jersey number 8 Mr. Lenson clear something ayar so good throw in the PHUNGTHAR jersey number na quick back na saya Mr. Hongreung Mr. Hongreung na matalang here going board number na 50 minutes clear sa kebaik saya ke makai shock dia corner kick second half to it corner kick PHUNGTHAR jersey number Mr. Mayapin appear like Salary PHUNGTHAR with team captain Mr. Mayapin ni yang position yang danger Salak hai goal area lu sang nak Mr. Mayapin mani tahu
아라만다 하나를 네 인간이 기본 못 사봐야 말해 해타던 걸 와서부터 이스싱글 풋볼 with rules 링이 오래 기본 못 사봐야 말해 뭐 그냥 세미는 시대 못 사봐야 말해 let me sit the chance me original 못 사봐야 해타던 못 사봐야 말해 let me sit the 그 clear chance 사봐야 그 밖에 나오사이리 풍차의 저스 넘버 2 캡틴 미스터 미야피 맞다는 대우시대 자공보지 넘버 3 나가는 노카라가 헤팅에 댐사카바이 사이크 그나시라게는 그나 쇼트레죠 넘버 2보다 맞다는 크로사가 공보지 넘버 디펜더스 나 클래런스 하복상을 시게 미스터 피나 머닝만의 샤워 너 지가 컷 탁나 물롱빙나 뻑나가 정하마이티 샤워 미스터 너 지가 할 그거 무사파이 말이야 기본 무사파이 말이 샤워 기본 클래스가 풋볼 with rules technically 이제 진짜 히다던 거 봐도 무이 하는 기본 무사파이 말이 무슨 걸 어디에 pretty PHUNGTHAR with jersey number and a quick back from Ransalari. PHUNGTHAR with jersey number 14. Pretty rebound position, young man today, Mr. Hong Rae-wong. Mr. Hong Rae-wong. Young man position, young man today. Hong Rae-wong. Talui. Cross out by the line. Bung head. Strong is in the field. Yoga. Bung major. I also played there. Goal kick. PHALEE with jersey number and a quick correction. Inside it, young Missy. Niva, get your money. Young Bongson, young Michon, I guess. He shared the clinic to one in a young young Matala look at some got some boards. Number 27. Matalina, clearance ministry. Then you see the Hantali, handsomely heading Sang Rockamiga. Number 11, 11 is bombing. Number the tongue by Kulishi. PHUNGTHAR jersey number is in the Wichity. Matala crosses and cross out the board. Jersey number Lansona, just control the number around a 5 from the gut. Cross up by goalkeeper lays out. Goalkeeper, illegally, in a million bomb. Iwi, a dummy, a goal to me down. Yon people make a throw in the PHALEE jersey number 5, PHALEE with jersey number 5, Mr. Performance. How are you? Person to be born to I have for the Makamyale. Free kick. Jersey number 7. Jersey number 7, Mr. Kempe. Mattarani Kempe. Jersey number 27, Mr. Uribar September Homtai. Goal and a young people like me and Mamandari. PHUNGTHAR jersey number 5, Mr. Sayona Masalaka, number 11 in a number of the final PHALEE with jersey number 8, Mr. Lansona, Mr. Lansona from the PHALEE number 5 from the gut. Lefungina, section some that number 21. PHALEE jersey number 11. No, it's morning money. Jersey number 9. No, it's morning money. Kivan rules with the Muslim money. No, I'll take out the Kang Timotang money. Kibamia money. Goalkeeper talent has some receipt. Tiger some bullshit. Number. Heading some of Naga. PHUNGTHAR with jersey number 9. Red wing, but talent has some yet. Jersey number red wing, but talent has some yet. I also got it. I also created. Throw in me. Jersey number 6. Atamuyano, can we also how with it? Atamuyano, can we also how with it? Atam Dam man now that. At that time, 3 minutes, at this nurse and me, hey,
3 minutes we are only the basic pangalo zero na ngakau ka pom ni sang hai ri zero akrok thing lak hai ni ngasini ngakau ka pom zero akrok thing hai ri the basic sapaya ka number mi la kholo ba chi the basic Pali basic number 1 2 mi how to see one nang ni ka pom ni ka so hai ri one zero la akrok thing ka pom ka ni sapaya ka number one hollow audience score line number 1 and 0 kana kaw bomb the clean Pali just number Kalina Kalina just number Pali just number set just number 7 just number 7 template dinner that is the $100 PHUNGTHAR number na Mr. Referee masabay na ni hawi nui hiba nguye ni ja makmyo sam ni phang da Mr. Hong Rei Wong freak not tarai na le bring Mr. Mia Puri ta kuni Mia Queen Paul the sim hungre aya so ja mathalai na number 5 ni hasange number 5 na sim hungre number 5 in the number applying row aya so aya throw in ni just number 11 number Queen Mr. Hong Rei Wong bang tu Hong Rei Wong na just number 20 ni miliki 20 na khala kaya ko sa sangi kan number na ari corner kick second half ni comedy corner kick ni back man sari just number ke bana ki just number mat talent hai umai tension salat hai area ni na hai defender Hollywood defender has laga handal shit just number na Ruin saya ini sama matalaina kesang ni baik ni yang memandiri yang kita guna matalaina sendiri hei kesang boleh number na heading na kalau tahu ni kalau saya kalau kalau saya just number na ke goalkeeper oh mayon sa oh arari we call police how the yang kita kesang mesti deh Mr. Referee, maning mana ciri hawi. Just number 4 ni tu orang yang mat kalau ni kata ni kau kesang bol. Satang dengan Homtai ke manang bol mana ke tiap tu pitak mana ada. Ayah sok ada goal kick. Pali just number Mr. Just number na kikai tu mana cari Mr. Yang missing yang kesak tu mereka mat halak ini. Kesak sini. PHUNGTHAR with some of the PHUNGTHAR with just number 4 Mr. Sonyo number 10 just number 10 no sangat kan Sonyo apa pasal sudah antara kita Pali number bagus kita Pali number number Pali number satu number baik saya number just number 20 Mr. Samatali Mr. Samatali number cross lagi sembol di saya just number 5 Mr. Perform na jadi mana apa presiden dan Mr. PHUNGTHAR number just number 4 Mr. Sonyo jadi mana Mr. Referee, maning mana jadi hawi. Kau macam hari ni, pun mesti players ni, kalau tidak, bersama sekali, lepas sekali, jual hari, pun nak kalau kita cakap yang mereka, yang kecil mereka, pun nak kalau kita cakap, Mr. Referee, macam itu mereka, lepas baik sekali hari, just number, paling just number, Mr. Yang mesti. Yang bangsa hai, yang meeting hai dah, yang dah. Matalah dasar mesti PHUNGTHAR ya. Oh ya ni, yang tu. Sampai ni sudah ni. Sekolah kita, yang kita kata sang boleh number na. Third match, Pali versus PHUNGTHAR ngoreo PHUNGTHAR. Pali won, PHUNGTHAR nil the goal lagi ni. Lihat laga. Pali na winner direct. Yari team, simply from the play.
match today witness moral sarah kala ball yang kai ni wall mi ngai chini ngai ni players kena players siapa yang ke kita Kejibang ke melanggar line up rasa miolo hari match we man of the match ni guys melanggar ini hong di sini kita ini players kena siapa yang ke ini line up rasa miolo stage curi mengali di sini atau masa yang seperti matang ni match tu le hong kita atau masa yang seperti ini match rasa ini line up rasa miolo di sini kita PHALEE player sini bohong ini. Kita ada walaupun mereka kerong saman dari mereka players sini ngai jadi players sini orang ngeriau hairan kalau ngeriau kita jadi dulu, nanti kita ada buang ngai jadi kita je ke, ngathor thak sabai ke. SSA restaurant today, SSA hotel today, breakfast of ini. Jadi sama mau ini loh, jadi ngathor thak jadi breakfast of ini. Sama mau kita tahu lelah, kalau lelah tu lagi kita cantik ada curi bang ini players ini bohong ini. Lain apa sama lu, siapa yang kau PHUNGTHAR players ini stage mengan ini lain apa sama lu, hari match week. Sang hai match ni mana apa match ni hari press ni awak di sini cuma ini lain apa sang how lu betul PHUNGTHAR betul le bong ai le